Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa gatandatu tariki 27 Nzeri inyeshyamba za Wazalendo z'uwiyise General Bukuyi zarwanye na FARDC muri Rubutu Centre. Umuyobozi wa teritwari ya Rubutu mu ntara ya Maniema yatangaje ko umuntu umwe yapfuye, undi yakomeretse ku ruhande rwa FARDC kandi umwe yakomeretse ku ruhande rwa Wazalendo, ndetse n'umusivili umwe nawe akaba yakomeretse. Kugeza mu ijoro ryo kuri wa gatandatu abaturage ba Rubutu Centre bakomeje kwifungirana mu ngo zabo. Bivuga ko aba Wazalendo bari bagambiriye gusohora amaduka bacakiranye na FARDC. Imirwano yatumye hapfa umwe, no kuvuga umuntu umwe ku ruhande rwa FARDC. Umugore yarashwe arakomereka nk'uko bitangazwa na Actualité.cd. Nk'uko umuyobozi wa Rubutu Centre abitangaza, ngo inyeshyamba za Wazalendo zadarashe amasasu menshi cyane mu kirere ubwo zavaga muri Punia, aho zishe abandi basirikare babiri ba FARDC Iyumbi kwa gatanu tariki 26 Nzeri. Amakuru agera kuri urubuga ava muri Iyumbi avuga ko aba Wazalendo batwaye intwaro z'abasirikare ba FARDC bahunze muri Iyumbi. Nk'uko amakuru bivuga, Irubutu iri tsinda rya Wazalendo ntabwo ari ubwa mbere rihungabanya umutekano. Bamaze gutega inshuro nyinshi cyane abashinzwe kurinda parike muri Maiko bagatwara intwaro zabo. Kuri wa gatandatu tariki 27 Nzeri saa 2 z'ijoro Ikisangani, imirwano yongeye kuvugwa muri Punia, aho bivuga ko abazalendo bagabaga ibitero kuri FARDC. Iyi mirwano ije ikurikira indi yabaye muri iki cyumweru, nayo yaguyemo abantu batatu barimo umusirikare n'abasivili babiri mu guhangana kwabaye hagati ya FARDC n'umutwe wa Wazalendo Runyoki muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru abivuga. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Nzeri perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igisirikare cye cyakiriye ubwirinzi bw'ibitero by'indege bukorwa na Amerika cyahawe na Israel buzwi nka Patriot kandi bumaze ukwezi kibukoresha. Yavuze kandi ko Kiev, ni ukuvuga umurwa mukuru wa Ukraine, izabona ubundi bwirinzi bubiri bw'ibitero by'indege bwo mu bwoko bwa Patriot mu minsi iri imbere, ariko ntiyagaragaza aho buzaturuka. Igikorwa cya Israel cyagaragaye nk'igitunguranye nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ibivuga. Ukraine iri mu bihugu byatoye bishyigikira imyanzuro y'umuryango w'abibumbye isaba ko Israel kurekura uduce tumwe na tumwe twa Palestine yigaruriye, mu gihe kandi guverinoma ya Israel iyobowe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yohereje imfashanyo z'ubutabazi muri Ukraine. Intambara igatangira, Netanyahu yirinze gukurikiza ibihano by'uburengerazuba ku Burusiya. Byongeye kandi yagiye ku ruhande rw'Uburusiya aho kujya ku ruhande rwa Ukraine ku mwanzuro wa Loni ushimangira ubusugire bwa Ukraine. Hanyuma vuba aha ariko guverinoma ya Netanyahu irimo kugenda yitaza Moscow kubera umubano Uburusiya bukomeje kugirana n'igihugu cya Irani. Reka mu yandi makuru nayo mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afurika Masad Boulos, yagaragaje ko ubuhuza bwa Qatar ari bwo zingiro ry'umuti w'amakimbirane ari hagati ya Leta ya RDC n'umutwe wa M23. Yabitangaje kwa gatanu tariki 26 Nzeri iruhande rw'inteko rusange 80 y'umuryango w'abibumbye iri kwera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muyobozi yavuze ko amahame y'ibanze yaganisha ku guhagarika intambara yasinyiwe i Doha hagati ya M23 na RDC muri Nyakanga uyu mwaka ari intambwe yatewe mbere yatewe, intambwe nziza kandi yahawe injyana imishyikirano. Yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Congo, buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho. Mu ntambwe Masad Boulos yagaragaje nk'izimaze guterwa mu biganiro bya Doha harimo kuba M23 na Kinshasa baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa bazafashwamo na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Yavuze ko usibye guhana imfungwa, abahuza bari gukora no ku zindi ngamba zirebema icyizere, ariko hagendeye ku gukemura impamvu z'amakimbirane zigaragara mu mahame yasinyiwe mu Nyakanga. Muri izo mpamvu muzi umujyanama wa Perezida Donald Trump yavuze ko harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za Leta ya RDC ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Yagize ati, natekereza hari inzego 9 zo kwibandaho kandi zimwe muri zo zishobora kuzatwara igihe kinini, zimwe muri zo nanone zishobora gutwara ibyumweru bike. Urugero nk'ibibazo by'imiyoborere, hari ibibazo kandi ku miyoborere ati kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi bintu byinshi cyane byo muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjiza cyangwa se kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi bindi mitwe, niba bamwe bazinjizwa mu ngabo za Congo abandi bagashyirwa mu nzego za guverinoma. Masad Boulos yavuze ko impamvu zimwe muri ziriya ngingo zizatwara igihe ari uko hari zimwe zigomba gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko rishinga rya RDC.
yunzemo ko nyuma y'imbanziriza amasezerano abahuza bahugiye ku gushaka uko M23 na Kinshasa basinyana amasezerano ya nyuma yo guhagarika iyi ntambara. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko tubikesheje amakuru ya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje igabanuka rya 50% ku biciro by'ingendo zayo zigana mu byerekezo bitandukanye by'isi kugeza muri Kamena 2026. Sosiyete y'u Rwanda itwara abantu n'ibintu yabitangaje binyuze mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo ku 26/2025. Yagize iti ishimire igabanuka rya 50% ku biciro by'ingendo zacu mu bice bitandukanye kugeza ku itariki 30 Kamena 2026, kureba ubwiza bwa za parike n'imijyi n'inkombe z'inyanja, umwanya wawe ngo uzenguruke isi kuri 1/2 cya tike. Iri tangazo risohotse nyuma y'ukwezi kumwe hasohotse irindi ryavugaga ko ibiciro byagabanyijwe 50%, bikaba byaragombaga rero kurangirana na tariki 30 Ugushyingo 2025. Ryavugaga ko niba wifuza kujya ku mucanga, kuruhukira mu mujyi cyangwa se ufite urugendo rutunguranye, twagabanyijwe 50% kuri tike zo kwa gatanu, kwa gatandatu no ku cyumweru. Indege za Rwandair ziva mu byerekezo birenga 23 hirya no hino ku isi. Imibare igaragaza ko muri 2024 Rwandair yatwaye abagenzi barenga 1,000,000 ikagira intego yo kuzatwara 1,200,000 mu mwaka wa 2025-2026. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru, nayo ni inkuru ivugwa ku yerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agaragarije inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ko ubwicanyi bukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buterwa inkunga na guverinoma y'icyo gihugu kandi bugamije kurimbura abatutsi bo muri icyo gihugu binyuze mu mutwe w'iterabwoba FDLR na Wazalendo. Yabitangaje ku 25/2025 mu ijambo yagejeje ku nteko rusange 80 y'umuryango w'abibumbye. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda ruharanira ko abatuye akarere k'ibiyaga bigari bagira amahoro n'iterambere, ari nayo mpamvu ku 27 Kamena 2025 rwasinya amasezerano y'amahoro na RDC. Aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kubana neza kw'ibihugu byombi n'imikoranire mu by'ubukungu, ariko Nduhungirehe yavuze ko kuva yasinywa RDC ikora ibikorwa byinshi binyuranya na yo. Ati kuva amasezerano yasinywa ibyo kuyashyira mu bikorwa byagiye bigenda gahoro cyane, nubwo hari inama zibera i Washington DC zigamije ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo muri Kamena bibera ku rubuga rw'imirwano biteye ubwoba. RDC yongereye ingabo, bakomeza kandi gukora n'imitwe yafatiye ibihano nka Loni nk'umutwe w'iterabwoba FDLR ufashwa na RDC, Wazalendo no kugaba ibitero bya drone n'indege z'intambara kwa civil, by'umwihariko abanyamurenge n'abandi batutsi b'Abanyekongo, bigaragaza ubukana bw'ikibazo. Akaba ari Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akomeje kugenda abigarukaho, mu gihe leta ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ibirega, ariko u Rwanda ruhakana, rwo rugashinja leta ya Kongo ko rwifatanya na FDLR yiganjemo nyine base bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Kongo nayo ikabihakana ikavuga ko FDLR ihari ariko nta mbaraga igifite.